Image Bogdam Ming Tabiri Bakwai Puramapu Han Makta Katrim Monindrona Taram no Sari. Nasigi Maru Pau Maternity Benefit Program Pradhan Mantri Matru Bandana Yojana Nasi Hodokre Citizenship Amendment Bill Kimatang the Man Packet Team Ama Paying Home Minister Warisana Gadori Amasu Hyderabad Gang Rape and Murder Ki Togdona Parliament Ku Kursaunan Crane Housing Gasi Mapung Pawamu Lobirasi Pradhan Mantri Matru Bandana Yojana PMMBY Makada Chief Minister N. Birena Chief Minister Secretariat Maternity Benefit Program Matru Bandana Saptaha Hodokre Taramaduda Chief Minister Nafudo Kibada Laipak Asida English in Taratari Hodokiba scheme Masida Mio Lak Napiani Mio Korama Lak Kun Kanama Pankre Housing Su Skimasi Parks and Publicity Togo Matoktai Nupi Kaya Ama Hosu Kudong Chad of Kaya Mari Manamari Lenaba, concerned officials in the scheme Masiga Mari Lenana, talk back in the Basu Kangan Key. Masiga Mari Lenana, WhatsApp group of a similar scheme Masi effective over implementation Gitama monitor Tonabasu Kangan Key. Manamari Lenaba officials in the Kangalatuna Tabakasi packet Pada, Quiding Apaba district Amasu blocks in Adu Masak Kandona Basu Kangan Key. Taramadu the Saruyakiba Social Welfare Minister Nemsa Pigena Fudokibada. Sarkar Asida Miro Labidi Singh Amadi Lefting Matters in the monitoring help Singh provide dowry. Pradhan Mantri Matru Bandana Yojana Makada pregnant women Amasu Lefting Mothers in Ahanba Unabada installment basis ta Ahumlak Oina Palising Manga Piri. Scheme Masigi Makada State Asigi Oina Ming Salapasi English in Taramapani November Contra Hobada Listening Kuntaret Jani Taramapani Direct benefit transfer Kutanga Makoida Lupa Koti Tara Lagman Fumanga Lising Kumapan Tokre Haiki Taramadu Infal West Adaksa RK Taruni Infal Iski Adaksa P. Bimola Principal Secretary Social Welfare B. Balnu Mang Principal Secretary Finance Rakesh Ranjan Infal East DC Ragitabali Waikom Infal West DC and Pravin Social Welfare Director and Zivutam Health and Family Welfare Services Director K. Rajo Amadi Ati Official K. Sarugaki. Taramadu Adu Lurabatum Chief Minister Napamis in the Fundopada Citizenship Amendment Bill 2019 Kanandabaki Union Home Minister Amit Shah Manpack Amadi Tuan State Asida active or political parties in the invite lay. State Asigi delegates sing Hayang December Tang Ohum Nudang Kung Taramakaita Unagani. Sarkana intimation letter adu manpack amadi political parties in the Thakre. Chief Minister Makha Tana Fundo Kibda Home Affairs the Pirakpa Matam Asida Lekpaki Oiba Isu Sinda Kananaduna manpack amadi political parties in Ani Yobiduna Saru Yabu A Samaksu Yawani Saru Yagataba Mio Singi Lepam Sapum Sarkana Sindare Haiki. Why manpack ki Moikanosing Mio Mapan Nippon Mapan Habitare. My leadership, aduga selling either Puna Taurasi had no all political party gi the party Tariat Turk ki Ada Piraku listening. I was Sigi Secretary President in the City in the Thagre, Aduna Tarik Ohumgi, December Gitari Ohum the Hayang, Hayang in Ungang Tara Taramakaida, Koropuneduna Masida Koi. Government is officially invitation loina Hyderabad sees the hazard aduna invitation from Vibusin in the larger interest to state Thuman Manina Khara inconvenient live Aduba other line of Konabakadona Bakayamba arranged away Aduna safe from Virabusina invitation from Virabusina Salaga Equigi grievances Mayam the Punna I mean Narunaba Ango Mineral by I appeal to Jenny. I Samaksu of Jagani. I simply clarify to it. Matu Bandra Saptaha 2019 Katsing District Oinasu Nasidagi Hodokre.
कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मातृ बंदना सप्ताह हौटोपगी थौरम अमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कक्सिंग सिंधुना डीसी कक्सिंग कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा एडीएम कक्सिंग एम कपाजित चीफ मेडिकल ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर टी एस सोमरेंद्रो आईसीडीएस कक्सिंग थौबागी डीपीओ टी अनिता सीडीपीओ कक्सिंग एस मिलन कुमार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कक्सिंग की एमओ इंचार्ज डॉक्टर एस सुरजित कुमार यूपीएचसी कक्सिंग की एमओ इंचार्ज डॉक्टर पी रोबिन पीएचसी हियांगलम की एमओ इंचार्ज डॉक्टर किरण एलांगबम एसडीसी हेडक्वार्टर कक्सिंग पी गंभीर एसडीसी हियांगलम एम गुणमणि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर नौरेम रोमेन सरुग्याकी थौबाल डिस्ट्रिक्ट जिला डेप्यूटी कमिश्नर एन बंदना हुदोखरे था निपान फाव चथगदब चयोल पालन से इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पैकेट पर प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना की मखादा पैकेट पर थोक्सिलनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल सिलगा डीसी थौबाल की ऑफिस कॉम्प्लेक्स इलेक्शन काउंटिंग हॉल पांगथोखिबा थौरम अदुदा डीसी एन बंदना आईएएस थौबाल जिला परिषद की अध्यक्षा ओरिबी हसीना बेगम अमदी एडीएम थौबाल एन राधाकांतना प्रेसिडेंट मेंबर्स सरुक याखी थौरमदुदा डीसी बंदना मातृ बंदना योजना की कानब सिंह बंदुना वांगांकी इंडिया असी अंगांग उनबदा ममा सिबगी चांग वांगलिबा लमदम अमुक ओइरी मसी मरु ओइना मिरोलबी ममाना तंगाई फदना चागदबा मचल सुबा चिंजाक विटामिन सिंह चादबा अदुनसु मरम अमुक ओइरी अफबा तिंजंग कायंगदबा मिरोलबा सेंगतपदा ममा ओइगदरिबा सिंह मसामौ फबा तंगाई फदे PMMBY असी मरुओइना मिरोलबी अमदी साजनबी नुपीसिंगी याइफनबनी मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थौक्सिल असिगी मखादा कानबा फंगबा यारबा सिंह थिदोक्तुना फंगम थोपा सिंह चप चाना फंगनबा होनबियु मागी मकैदगी सु अंगम मतिंग सु पांगनी हाइकी थौक्सिल असी नुपी अयामबना ममुताना खंगदबदगी फंगम थोपा सिंह फंगदबा यावरबा सिसु फंगनबा थौरांग थौक्सिल तोक्सी हाइकी नसी थौरमलदा डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर थौबाल डॉक्टर के एस मेमचा सु वांगांकी आईसीडीएस थौबाल की ऑफिसर अमदी स्टाफ सिंह सुपरवाइजर सिंह अंगनवाड़ी वर्कर सिंह अमदी ग्राम पंचायत की इलेक्टेड प्रधान सिंह सु सरुयाकी इंटरवेंशन से क्रम है ना कोई मतलब सारा मासिबु रजिस्ट्रेशन तबसिगे हाइबसे असले तागे तौरकाला सेवक स्कीम ने पीएमपीवाई से अदो अखोई रजिस्ट्रेशन सु तौबा अदो रजिस्ट्रेशन तौबुना पैसा सु फंगनबा असिगी डबल बेनिफिट फंगबा स्कीम से असि लेकिबा खुदिमगा इमु मनुदा नतरा आई हेक थेरबा मी खुदिमगा सिगी वेगी मातृ बंदना योजना की सप्ताह से असि खुदु सबलो फिरगा संदुपियो असि ऑल गोइंग स्कीम ने all over the year throughout the year to scheme ni adubu asigi 7 days se lawraga masi khara hena focus tawkala sigi scheme sibu ayam da thona ba na government vigyan ka thla sapta ni da chini di horka चीफ मिनिस्टर ngarang phamina rabatumda hayeng center की होम मिनिस्ट्री का उनदरो सीएबी की मतंग द वारी सननबा जवाब पिरकपदगी चीफ मिनिस्टर यावनो मैन पैक की मिहुत मापल साबा टीम अमा hayeng दिल्ली द चलगने हाइना मैन पैक की कन्वेनर युनामचा दिलीप कुमार फुंगदोखरे क्वाकेथियल द लेबा अमुको की ऑफिस द पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा दिलीप कुमार मखाताना हाइकी सेंटर की होम मिनिस्ट्री का hayeng निमदांग पुंग 10 मखाई ताबद उननबा चीफ मिनिस्टर न जवाब पिरकले मरमदुना मैन पैक की मकेदगी मे मापल साबा टीम मचलगनी हाइब टीम असिदा मरुओइना मैन पैक की कन्वीनर युनामचा दिलीप कुमार नेफिप की प्रेसिडेंट मैन पैक की वगांगलोई निंथौजा लांचा मैन पैक की को कन्वीनर सिंह अमुकामई सोमेंद्र थोक्सोम पीएच देवान शर्मा एल जादुमनी पू मांगसा हॉकीफ थियाम सरचंद्र अमदी मैन पैक की कोर कमिटी की मेंबर एमडी खैरुद्दीन शाह मुंगजीमयु सरुयागनी महान मखाताना हाइकी यूनियन मिनिस्टर ना मणिपुर मियाम वखलोन खंगदबदगी लेरमलबसु मकोइना अमुकन जवाब पिरकबसी मैन पैक ना तराम ओई मैन पैक ना मियाम यपा मदु कैदोंदा थोइदब तौरोय एकोगी डिमांडी अवांग नोंपोक्ता सीएबी चटब यारोय हाइबसिनी मैन पैक की ओइना हौजिक फाउदा नॉर्थ ईस्ट मरु ओइना मणिपुर दा सीएबी चटब यारोय हाइबसिदा लेपली मखाताना करिगुमा यूनियन मिनिस्ट्री की माइकैदगी अतोप वाफम हौदोक्लबसु एकोगी माइकैदगी सीएबी अमदी येलोंगी सिंग सोहलोइदबनी हाइब पिरियडा लेपकनी hayeng यूनियन होम मिनिस्ट्री उननबा दिल्ली द सत्रिंगै मावनना मणिपुर की लूप अमसुंग खैरमल कैथेल इमा सिंग लोइना खैरमल कैथेल दा थौनी थरम पांगथोकलब मतुंग
ख्वाई कैथेलगी फोंसानगनी लोइना खोंचर असि माइ पानबगीदमक लमदम असि मियामना मणिपुर की कैथेल संग अमदी युमथोंग खुदिंगदा कैंडल थादर थौली बिनबसु अपील तौखी संगाई फेस्टिवल की सरुक अमा ओइना ngasi nungthil sana konungi thanga patta yang tanabagi thorma मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हौदोखरे Taromadu Ya School Assembly Constituency MLA Saitabrata Mayangimpal Assembly Constituency MLA Suoriba Deputy Speaker Kongkham Rovindro Thange SC MLA T Rovindro Sengmai SC MLA Dingo Konthozam SC MLA Suoriba Tourism Corporation of Manipur ki Chairman Dr. Sapam Ranjan Amadi Kairao SC MLA Rameswar Su Saruyaki Thorumga Mari Lenana Manipur ki Chief Minister N Biren Hai मणिपुर की ओइना ख्वाइदगी नुवाइतबसी मपालदगी लाकपा टूरिस्ट न चंगिंग फौदबा असनी मसी मरु ओइना लमदम असिदा निमित चुप्पा अमा स्ट्राइक तौदुन लेबा असननी मसी एकोइ खुदिमुना खंथमिनबा मतम यौरे मणिपुर कायरप याबा इशु खुदिमक्ता एकोइ अमा तोइना थेनमिनबा तंगाइ फदे इशु कया लेरबसु एकोइ चाक चादबा यादे लाइक तमदबा यादे एकोइ सेल तांदबा यादे हाइबा वाखलोनसु लमदम मसी की मियामदा लहेनिंगी असिगुम्बा वाखलोसिंग असिगा लोनना एकोइ खुदिंगमंगना चटबदी मणिपुर मांग थाना संगचिंबा ngамगनि हाइके United Youth Development Committee Wagai Assembly Constituency UYDCWAC na sinduna miyam da tengbang polam jentokpa amadi nomagi oiba volleyball exhibition ama ngasi irong kuno da pangthokre Taramadu da Hayel Hangun Gram Panchayat ki Pradhan Mohammad Sikandar Ali Mayangimpal Municipal Council की Chairperson Asem Radhamani Devi, United Youth Development Committee Wagai Assembly Constituency Convener Su Oiriba Social Worker MD Riazun Aribam Amadi Social Worker Singh Habibur Rahman Mohammad Abdul Samad Mohammad Sakir Ahmad MV Abdul Salam Wangzam Syamjai Singha Mohammad Yahya Khan Dr. Mohammad Abu Talif IRD Hangun Secretary Mohammad Razauddin Mohammad Islamuddin Mohammad Tafsir Amadi International Referee Tokjom Robio Singhana President Members Oina Saruyaki Taromadu da Wagai Kendra Gimanung Chanba Polling Mangadagi Kangat Laba Hal Sahunyan Kaita Ningtam Kudol Tamke Nasi Volleyball Exhibition da Manipur Police Sports Club ka Territorial Army Sports Club ka Sanaki Unit Hospital Moregi 16th Raising Day Gamari Lena Blood Donation Camp amangasi Unit Hospital More da Pangtokre Blood Donation Camp adu Seza Hospital Infagi Doctor amadi Medical Staff sing yawa team amana More da leba 26 Sector Assam Rifles se kusumnarga senbani Hai I dan togi camp adu da 26 Sector Assam Rifles ki Commandant yauna Officer Taru amadi Atai tuan ba Reki Air Personnel humfuri thoina sarugya ki ngasi EP kibasing da blood donator badge na singmasu piki Sky Foundation Thawal Moijing lamdam asida lairiba sotaraba miyamgi damakta yaifa thawrang khara torokpada kanaguma kharana kalaktuna foundation asigi mingchat thinaba honarakpa amadi masibu media gi thongda hablapasi yamna laib thibani wafamasi ngarang foundation asina sinduna Thawal Moijing Community Hall pangthokpa miyamgi mifam amada saruk yakiba toan ba civil society gi mihut singna hongdok kibani Foundation asigi advisor gi thausu puriba social worker Mohammad Abdul Razak na asangma senpham sing puthok laga Thawal Kendra Wangkhem Kendra amadi Lilong Kendra gi khun ahum dagi khangat laba sotana leiraba al mimanadraba chahum sumna ahum da ningtham gi ayingba mayakna ba blanket amam face line kodol tamduna lakhi mipamadu lachilakpada Moijing khul gi khangat laba mioi cham sumna amada blanket kodol tamki Aikhoina matam leba kibekta sugat laga lebagi mohutta nolaga harau na pili bagang singbu luna taubada aikhoida kari mangja balebagi haina Education Minister T.S. Rajesh Samna haikre Lamlong Higher Secondary School la pangtokpa Samgra Saksa Manipur and Education School Manipur Fire Service and Indian Red Cross Society ga puna sinduna school safety and security measures for teachers and students helps the training come orientation program hododuna Minister Rajesh Samna khatana haiki Lenga ki school sing the leba pidi mahiro sing bakoi butakpi tambigador bo oza sing aduna matam leba kibikta sugar laga lebadi angang sing adu school la laking loi marmaduna oza sing na pileba mahiro sing bu ichamoni khandana harau luna chana loina birabadi lenga ki school sing da mahiro tambi chang hengalakani
angang sing munung sibiu angang sing asi ekhoi gi tungi yumbini angang sing dan namdra lai pahan bagi muhurta makoi bu matau karamna masa matom ta lai pani hangadagi tamangadagi haibu wakalon jalana ba hona ba matau tai afaba angang henge haiba tarabadi imung manung mama pa achoba thodang lei pot ama phana ba hona bada ekhoi kathokpa matau tai sarkar gi school mairoi amasu oza phatti haidan panglaw da lawpa kari su kana roi madugi sarupudi lenga ki school gi oza sing gi macha masu singsu makoina oza oiriba school aduda tamhalabadi masa singbu phajana takna bahona bada mairoi singsu pharagani school su pharagani kwana thandadi sarkar gi school fai hainargani aduna lenga ki school da oza oiribasina school phatti haidana masa singbu atopa school tamanbik wakal thadok piro isa isa gi sa singbu isana oza oijere lenga ki school sindu tamanbiu matamadu da afaba lenga ki school haibudo thorakani lenga ki school da oza oibasina pigliba mahiroi angang sing luna chana tobiu haina minister na makata na fodoki ngasi nutil pung 3 minute jang khairom ta bada infal more lambigi kodeng tabi da leiba 12 assam rifles ki check post ta 12 AR amadi more police jauna more rom dagi tholakpa maruti swift car registration number MN02B 7269 check tobada gari adugi mamang thangba sarukta WY tablet packet chani yoram badagi gari adu thoropa driver fare hairi faraba driver Muhammad Amar Chaikulumdoi apokpa alias Elias Tomba Thawal Moijing wamata badagi ni hairi faraba WY tablet singadu kilogram mari gram chani marfuni panrongini aduga malemium kethelda chawrakna lupa koti amaga lak kunlongi ni hairi farba miyo yamadi polom singadu ngasi nutil more police station da kusinakre hairi ngasi Jiribam district ki manung chanalaiba Borobekra subdivision da public works department PWD government of Manipur amadi department of rural development and panchayati raj government of Manipur na sinduna Borobekra CD block inauguration tobi thorma pangthokre tormaduda Asabuddin MLA Jiribam M. Rajkumar Singha, IAS, DC Jiribam, N. Noren Singha, Chief Engineer, Building, PWD, Government of Manipur, H. Balkrishna Singha, MCS, Director, Rural Development and Panchayati Raj, Government of Manipur, M. Mubi Singha, MPS, Superintendent of Police, Jiribam, Amadi, Y. Bocho Singha, Executive Engineer, Jiribam Division, PWD, na Chief Guest, President, Amadi Guest of Honor, Singha, Dice from Key. Tarunga Marilena Ho, Honorable MLA Jiribam Asabuddin Pongdo Kibada, Nasigi Hangdok Liba Office Asina, Subdivision Asigi Saukat Torang Sing Karahena Kumang, Sausil Halagani. Office Asida Tabak Tawgado Riba Official Singna Lakbada Jiribam Praza Ekoisu, Makoi Butaram Oktuna, Amadi Ekoiga Imu Amatagi Mio Singni Kanduna, Tabak Togsi Haina Fundo Ki. Myanmar ki Kalimio Jelda Chahi Ahumga Thamanga Leruba India Macha Sonko Thang Tau Thang Chaikun Thamathoi Apokpa Thongpu More Ward number 7 dagi Miyoi ama jail gi matam loibadagi ngasi India da kuchina rakrai Indo Myanmar Friendship Bridge Mayada Leiba Myanmar gi Immigration Office da pangthokpa kuchina bagi thoromda India gi Makedagi More gi Immigration gi OC Navakumar amadi More Police aduga Myanmar gi Makedagi Myanmar gi Immigration Officer Singh Yauki Backwards Development Service na run tauba Kaksing District ki Kaksing Chunang daliba nupi macha singi BDS Children Home da Kaksing Youth Organization Kaksing Kunjai Lekai na ngarang home gi angang singbu chaklen ama pijabaga na angang singi track suit kudol tamkre kana lejedraba mama na tragma pa lejedraba angang nupi macha singi home da Kaksing Youth Organization Kaksing Kunjai Lekai na tengbang pirim babu home gi makede gi thalat pasu pogorki Masana Masabu IPS officer ni haiba Facebook to nipi singi ikai kuno mangbi aba text message kaya nipi kaya da thaba miyo ama cyber crime unit thawala ngasi phare pharwa miyo dik maming khanam prasanta se kununga apokpa ke brojen irilbung kalika tagini text message kaya Facebook da tharak pasiga mari lenna Thawal police station da complaint thangat patagi miyo si cyber crime unit na tekalaga phaki bani Mahal nupi sing da message thaba matam da mahal IPS officer ni hai baglo na nupi sing is a choka da message thaba amadi nupi sing da gi sen lok thok na ba ni hari mahal mamang chahi English ni tarani pan su SP sarabagi cyber crime police station Manipur na akhiba le kre
फारबा प्रशांत थौबाल की वुमेन पुलिस स्टेशन दा मखा ताबा एक्शन लौकटनबा सिन्नखरे हाइरी पार्लियामेंट की हाउस अनिमंगना हैदराबाद गैंग रेप की थौदोकपु कन्ना यानिंदा फोंदोकपगलना मराल लेबसिंदा मिनुंगसी उल्लोइदबनि हाइना फोंदोंनखी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना हाइकेबदा तमथीरबा हिंसा याइटमक थौदोक अदुना लेपाक असिबु इकाई फिरुक कुमहल्ले राज्य सभा की चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ना हाइकेबदा बिल सेमदोकदब नत्रग अनव बिल अब सेमगदब नति दरकार ओइबदी पॉलिटिकल विल नि MOS for Home Affairs G Kishan Reddy na haikebda sexual assault murder case adubu tigatliba senior official singa unari swift justice kidamak fast track court case adu sinargani mafam kayada tamthiraba thoduk adugi mayokta protest tawnari Telangana state government na veterinary doctor adugi gang rape and murder case paranama fast track court ama likhataba warrant lokre Chief Minister के चंद्रशेखर राव ऑफिशियल सिंह मधुगिदम डायरेक्शन पीखरे विक्टिम इमुंग दरकार ओइबा खुदिंग की मतिंग पीगनि हाइकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नसु केस अदुदा चेनरिबा मराल लेबसिंग माइकैदा केस लेब्लोय हाना लॉकथोखरे स्टेट विजिट ओइन लागलेबा स्वीडन की किंग कार्ड 16 गस्टाफ ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनखरे न्यू दिल्ली की हैदराबाद हाउस उनदुन वरी सनकी किंग कार्ड 16 गस्टाफ अमसुंग क्वीन सिल्विया ngasi ayuk thunglakibani प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ना इनवाइट तौबदगी मखोय लाखिबनी राष्ट्रपति भवन दा मखोयबु सेरेमोनियल वेलकम पी की कोंसत असी किंग कार्ड की अहुम सुलो कोंसतनी मांग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ngasi नुमिदांग उनगनी किंग कार्ड अमसुंग क्वीन सिल्विया ना थुंगलब मतुंग दा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर उनदुना लेपाक अनि मरक्ता लेनेबा मरी मतंग दुवादि सानखरे हाइरी रॉयल कपल अदु मुंबई उसुं उत्तराखंड चनबग थौरांग तौरी मखोगी निमित मंगानी खोंसत मनुंदा लेपाक अनि गी यानचे कया खुजे पिनरबा याई हाइरी हौजी अरोबद मरोबा पाव अमुखना पिजरे मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना ngasi hodokre Citizenship Amendment Bill की मतंग दा मेन पैकेट टीम अमा हाइंग होम मिनिस्टर वारी सानगदोरी अमसुंग हैदराबाद गैंग रेप एंड मर्डर की थौदोंना पार्लियामेंट को कोई साउन हनख्रे ngasi की दमत दी इमेज पाउदम पिजो मतंग से लुसुंजरी म्याम अमुकना खुलुमजरी